Kuma kirma yadit lokan mal. Akan kina goro bine taka mal ka SPLA IO. Kuma kirma yadit ka jolat kana charge no kono te mal teben. Kan kono niam mena subscribe mijira majidit subscribe ko biten konto biga chwali ngwasama. An kuma kirma yadit ko la spokesperson right uri chwal ka ten work. Aten te gere muchalat gwasama. Jane we cannot allow SPLA IO to march Juba. Jane chadeto. Jan Bajigala no they rejected UN allegation that government force target civilian, calling the claim ridiculous. Kani report chalat UN no can SSPDF na kan gaat. Kiku kan target na gaat. Jan na mayakach. Ana. Gui di kene di shit kede ti yang tetene tilado tela mishala mal ke kuma SPLA IO ka tela mishala mal kan wara kalar kan no kan wara kan kanak na me mila roren tama chawa te gwa da me ka ke mal ka kan tela mishala mal ko antamne tang wan kwa ka demana no lo nya dakra machar mon den joga no lo nya dakra machar kene no chine epulun chimuri chola ten wuga ten char la cha joga no di la di right ka ki do bran ba dakra machar balun ke ja attain decline to comment on the possible release or continued detention of opposition leader Dr. Machar, saying the matters before the court. Janita manangatin yen Dr. Machar lo in the technical court. Ano malat kuma kirim yadi da gwasama kana Korean nyene kan ke kuma SPLA IO jane kula tagari pore dane shaling me racha urchal Johnson lunya ano talam bapal antam chi aten waka tenche denied ano ne jane men chalat ulun egwaye long jane dunde raja ka kwide ni chara ka kwisabiliana ngay kon diale mete ga dech ke ko de ka mi chura jino na ka ende la pe kan ka odor dana cha no ngwaren be kan carry out teram be gatech nyanta dana te ngay ke ne dia mi shi ga na jogo no ya na ka ke ka do dana lat kan je gwas me what do you think me de to ko ne abi anga jino kan cha ka thrice already la da men je ga dana yana lat ka ngam babel bala kan pain kan de content telane kirmi yadi ko jan ta dan tekaten terlo dien melala dien no men na melingba so ko kan itu mesti sikan cerkan dia kan galat ka o bugana bakan ga joj anta machala ko SPLA IO korada me ga ko ne kake yala jan the whole country ko kan ri sin no de kan mal de kan no o ne kan wara kan dia ko ne kan ko yo o ga jor kan dia kan ko yo ka jana men biangach gadel ngayano ala ne tin ko na nyinga ko antama kon dia SPLA IO ke kon ware ne ko na dry committee dit tika gajan ka ji ko tora tin chal ka azande people kene kon to ko ji ko tora kana azande ndete ene ko na kwala use ke mo de ke yo azande dio je mishalen kene ko na take ko tora God jana di altela God jana mo khoor right now. God jana they're doing business at home. Telam nanga khoor. Yang ke goro te ka God de medelu. Nere konen yen go khoor ka jang ka nete mo. De laro chichu ja longket ke chan. La garin du wichar ka ke. So really ne kena content ngai ke jang chikenwe. Use kana God ne ko ken. Yen ta da ne yen tam. Jang ki kan no ko jem nan yana no kan dia gang kan juba karwade der gota ken gang kan juba karo jen ko len ka wuri chala tan waga tan no telle SPLA IO magor kan no ba advance mo ka juba ba gang en juba ba ni men we mean that sigan der kan ke civilian der kan ka kere karwade men trai ke juba lo gang ne kere lo mutam je ko me juba tama
ka ba chu very soon we mean that be ka rodian barkel ke kirm ya de jandan lut kana so ne ti chicken ti telot no ko chicken deer amishi deer no la ne ke la ja ko be ya lora bangurun just barobar gwa dana chi ngaja no na te ka ja jenta la lat ke sure na man sure dong bete karam mal la kwarian nan sure ko la kwarian mo bete no gwara den kwa business ko la ne ko ke mi ane do ya ke yu ko na wo bana ga baro da bar ka ne re liu jenta dan te ke jan kere tam do kere yu da ne da kon top top chi ga jan de ten jan be yu da ka man nuer yu za ka anda wol nuer community tam ne ko la politician ke yu da ke kere yot ke de ni ken ko kan lat kan no tele option ko khap e kan khap ka bon ne ko option de ne yo no wan na kun da kula wo tele kun ko me janda na to ko kan jang te tele kor mulang kana ko reno buga na buga na mo ka yo jan ta dan le ro den tam so kare polen kon me o bi anga jano ko me ke me yadi kana ne ka menen yan mo te ka video ne right kan ano kine goro take nuara ban advance ka juba ke SPLA IO ne ti chika no kor mugen teten taram kor ka just that simple doing it for show ka video ni ken dian tala kor mu gaten okay kan ga jan dian len ten this are just show okay tar mu lat kan yan kel taram do kor ka ko banen ko online wo ka ngada wo ka kor. So in the end of the day, lanang kan credit na nat. Namu jakon to kegeligene go yal feel. Kayo interested. Me targa korne ka jalap. Jang tar jang chuko tar gad janda iliw ka gan warli wana. Me chi dwarban ko moy kan aka gor sabu nga jang. Jang kan kor kan kwar ken ko ila nena. La credit no la wa nang ka. Gwad dana shukuri ko tok. The same thing anta manye na anta merun. Biawanen. Mite michu tok. Kan gan wa dia te karakter kon tam ko kwi jana kene kwi ke bago yor tong mirun ko recognize ni jang ken isine koter kore gang ken nation mitan nor bokole la nation ade nation mitan nor shin nation nor o mitan nor te katan ano la so sudan which ko so ko te nor te katan so sudan chi wi ko kwi jan so sudan wi ko kwi nor mi nor la no tel which te dia which o kon wala kon kula mislead kenanga kon kadom shajan ka bana la yes ku jeno jo jeno wanak ne kun ka bawe ko chai ma kayo ku che mo la thagra ko an kera gu jeno mi ne no de ale bare ka re ku ma ka ale che yo ba dak so ajen ta dan le ngor den ka ja gor no jin bi channel bi support ku subscribe ma kana subscribe no ka jan channel bana we ka le ko kenen be ka gwasan be an bi atamar